Kotoma ainapetanu wajai kina duke nanu district aloko Soroti nepepeka MPC kanyauni. Aitamitama Irina lemeja kidinge ngarenok luko Soroti kanuebe. Aduko kinyo na iya piesilo itetete kiding katine ka arapai. Atupito na polo kito ne komiti lo Airabet ko yaita puganasha nuko kwap. Kaija na kinelo apugani koraida bobo MP na ngoro kumi. Christina Apollo tonge siya balebe ekotolu opalasi. Tiaka ibore toloto aswami sinei. I want to ask you to stop confusing development. Yeah. You see, do you know why I'm bitter about this? This is my sub-region. Yes. And it must develop. Let us sort out internal matters internally and allow development to take what? Yes. I'm not also ashamed to tell you that what also prompted the committee to come here is a statement by the Honorable Minister, Honorable Raphael Magezi, when he actually declared to the committee that he is not aware how Soroti district local government got the 1 billion. Are the ministers working together or they are not? They should stop causing confusion to the NRM government. Yes. They should not. Out of these submissions, you people are threatening each other for positions in the next elections. If you think I'm a joke, I'm coming for mayor. If you think I'm a joke, I'm coming for paramedic. You'll fight endlessly. Stop it. How about if they refuse to vote you? Will you commit suicide? The guidance you have given has taken a very big strides in trying to lessen the tension. Players and stakeholders of Soroti district have been engaged in. Apo ni ngitara yengare nokono apotu kesi iswamata akaule minister lo apuga nasha no kwapo Raphael Magezi aiwadi kaune balua lo ICBO na dukio na district akotem katine abongo kinet karaebe abwe kanslo iboikin kosodeti kansla ni tomna kanyangono aikwete katine kai kanyangono arapai iboraponi kitijo karere katine abudo komiti lo Airabet kipejo kikatine awanyu na duko na dawi sabitini kwani uni Simon Peter Doreku Apollo Cholongelo C5 Soroti imani maneta duko na district ngesi ya chamu nitebe raya beite atiaka kech kwa pengare noko ngesi isi apene na swam sine kokwa atunis ne jawo district lo Soroti na sodit ingano ko kuju rana members of parliament mama u passe que la solo jay kwap so idunyo be to so my request cholongo ikes eso amane o mtosi kwesi mera tupina balekisi isa tunis na irero na lojo nini o dele lo chutube akosa tiakaku amambora polotoma kunyara just e poget la ngintu wana ite position le jar nesi keda boro e cheda ni boro ne ipate la toma mami che tunge kurusa ni bali some di che jok na relo mele kurida los ne jasimun Konye Tom Julius Sekudo MP Bukugweri ko Soroti ngesi ketarebe Rone district asipokino katine na Soroti je Acakar okoti dokwana yata marbada unasakiro no mame komiti le raila wasia lo tutuba kiro komiti le bunite anyu ni banyoka bakiro no jasi dodo biro biteje komiti loda bala biro be kotosikesa kwa gwangare amajinare jibure nyamari tosi arebubie konye mamera ikwangini soma iri boro ibujo oreka ojenu be laije bia ibunera lailo bia ibinera kwenye mametunga luija kinitai kesi kere bo potite moto akusikira lailo ijoda laili tete makona kiro mame nene Apollo kebe ijasi do berlu o waisek ikatunga likono noni please hajoko darapa ni penyina mame te berakiro no roko arapaida dawa ayuti lailo benari koto ja voting no Apollo kebe akora ngai lipi tunga no Soroti district wape ngare no leje kira lipi noi ngaro no jakate doro kede ke timu ane ayanga kina pak siana kineti tunga anyon bajo kusine beto diskaja utatine anyon bajo kusine beto diskaja utelaija arapai dobo nyobe rono automa ngunu keda Apollo kebe akora ngai lipi tunga no le jasi ngano ko le jasi kerendo olemasi ara ya adoketa kecheno koloto chamu to abongu ko ay moro ke tunga kira na para dole masi kiroto na doda na Apollo kebe pedori adukio na Soroti district abwe komiti lo Kisumu na yangara nguriana na aitamitama Airabet tetere ejenunonu etupakinete Kanuka TV East Alfred Atwao for district alo Soroti